তিনি Tipra by Luazizak non-political organization by Luazizak Sini Maharajani Bishingtui Ozaga and Khoroksa Rasnitiri Adongui Phaya and Khoroksa lawyer Ngui Phayo Gai Tinara Gai Aramala Belai Kano Khaksak Mamano Ze Sini Tipra Sha Doparo Asik Khayi Jung Jotono Hansang Maman Bagai Ozaga Nukha Ze Jotono Bakraga Risha Khazak Abadi Bagai Sing Agi Risha Tinan Ingai Kirio Lachio Tam Himale Risha Tika Hangai Rasniti Kubuni Rasniti Bodol Hinjago Kiaba Sing Tini Risha Tinan Ikebo Kirilia Risha Shoranibo Kirilia Tini Ano Bubagra invite Hemani Bishingtui Ang Sokpaika Bubagra no Belai Hambai Mario Je Nong Nibushkango Kisako Narna Bagai Zorari Mani Bagai Teoro Phai Manjak Joto leaders Ang Khoroksa Kai Chalia Tam Male Joto Lino Zora Khawi Rizak Zora Asik Kubang Kok Shanani Zora Manya Joto leaders Sogno Hambai Teoro Phai Manjak Phai Nyai Haksalni Joto Takuk Bukuk Okra Chakra Mari Kiching Ani Shaksalai Jotono Kaksalma Hambaya Faro CAA Citizenship Amendment Act Belai Keno Chini Bagai Hamya Tam Himale Sung O Tripura Haste Kaisa Shadin Desh Tomani Je Desho 184 Jona Raja Chalangkha Te Ojaga Rul Khailangkha Jung Nukha Chini Paithak Raja Maharaja Bir Bikram Deborma Bini Yagulo Jung Merger Agreement To Habui Jung Democratic Country by Join Ma Ungkha Ma Kuthaka Jung Apru Borok Gobang Tongmani O Hasteo Pia Jung Tabuk Chini O Hani Busharo Jung Borok Kome Ui Thangka Abuni Bagino Tebo OCAA Chini Tripura Hasteo Chalu Khlaika Hangkai Jung Tebo Borok Kom Bangmang Sini Dopharok Kemaui Thangsinai Ang Tini Ojaga Khoroksa Advocate Hisabe Phayo Thingno Haifeno O Hasteni Tripura Sharok Jungno Chongui Ro Horjak Tamhinei Chini Bagai Nungno Khoroksa Adong Ano Khoroksa Shinnani MLA Hisabe Chongui Ro Horjak Jung Sawi Mano Je Tripura Hasteo Citizenship Amendment Act ni birudde tabuk jottono kok salai tomo Tripura Hasteo 2017 salono Citizenship Amendment Bill apro Act nyako Citizenship Amendment Bill ni birudde gobangma rajnoitik bodol ni bisingtino apro oppose khlaijak kaheka Citizenship Amendment Bill no chajak yangai apro gobangma rajnoitik bodol tongo jaga haifana Busukango IPFT song Busukango ngai apro andolon khlaike 8 September 2017 adino andolon khlaipuru O Hasteo Jesa Sarkar pan chalogoi tong abondarok saimanna sabo andolon khlaidar ni sakabo police ni bisingtui khlai Latha by Latha Chas Klajago Tahutai Buhuk Song. Sidi Takuk, Nilpren, Tipra, Tabu Konogo Kalajak Afro Citizenship Amendment Bill ni Andolon Klanya Tangui. Afro ni the Latha by Buri Nairo. Sungoko in social media logo. Boratamusha Citizenship Amendment Act Ngitaka Tabuk Joto Rasniti Bodol Niti Prasha MLA Tongo IPFT ni Arjona CPM ni GMP ni khorok nei te baki BJP ni ati prasarok jotona ek ngai sing Citizenship Amendment Bill no maka sonai protest ma khlainai hini saw sabsa GMP ni Radha Charan te
sabo usukango horot live khayo live Jiten Chaudhary live khayo ang bumung khuna musu yapan masaka karon bo already live se khlaijak ga ang no saim tangna tongba bo mobile se live khlaijak bo sawo citizenship amendment act jodi Tripura hasteo chalu khlai ka hangkai Tripura hasteni Tripura saro kemawi thangnai aboni bagui जों aboni bagai आन्दोलन मा khlai hincho nung 2017 salo tam khaitong nung ko khorang tisane nung ya nung apure MP bile nung MP hisabe khorang nung sasaka parliament citizenship amendment bill ko din pasan nang hi sasaka saya ta hunta ba hisong saya kini khai nung tam khai muitung ja khasa tam khai muitung ja khai nung kini khai belai kheno khak khamo khao dukho nango mokol tu mukti yorna nai haise amti khai rajniti ta thangjak sidi amti khai rajniti ta thangjak sidi जों citizenship amendment bill no to oppose khlayo no tabo sara bharat borsho horchung sajak Delhi Kolkata Mumbai Madras Assam joto jagano horchung sagoi tongo কিন্তু বা ত্রিপুরা হাসতেও 2016 সাল এনডিএ গভর্নমেন্ট যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তুখা আফরুনা ত্রিপুরা হরচুং সাজাক সাবনি বিসিংতি আং সায়া নরং সাইবানা আককন সাবনি বিসিংতি তিসাজাক নরং সাইবানা আং অকন সানানি মুচুগো যদিন 2016 সালন সারা ভারতবর্ষনি যত অঙ্গরাজ্য সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ন tinini tabungni haike horjung sajak tongkhangkai citizenship amendment bill CAB no tongkhamu kuno dino CAA engnani chance mangla khamu takhokte bohuksong tini CAA engui thaka CAA engmani porose horjung sablai joto jaga no rajniti khlaidani bagai citizenship amendment bill tongphrono jeng kasra nangmani aboni bagai takhokte bohuksong sing sini do phana muthanani bagai CAA no belai kheno sajagya tei indefinite period ni bagai जों sitting demonstration khaitongo abo bufro thangna abo ang sarani thangla जों citizenship amendment act abo belai kheno sini bagai khatra sini bagai belai kheno hamya tam himale tabuk bo news mia se ang YouTube no gitongo khwaiti Bangladesh ni illegal immigrants habui tongo thanai 26 tarik December 2019 Shimnatui ani amchai tuise illegal immigrants habui tongo 26 tarik ni sairigo ang o video mankha video man ma logi logi no ang SDM no kolkhai saka khonani bising emergency meeting arrange khlaidi tamni bagai Shimnatui border tui Phatarni illegal immigrants habui tongo 27 tarik tintani bisingo ani Mohanpur SDM ang meeting ringkha sabo sabo SDPU theke arambho khaiya koi BSF ni deputy commandant so जों meeting go asukha 27 tarik saka khonani bising जों sport visit ma thangnai sport visit thangka जों 28 tarik sport visit thangai tamonukha কয়েকটা ব্রিজ তলাতেই কালভার্ট তলাতেই ফাতার হানি বড় হাবুই tongo a bridge ni immediately nung bondo ma khlainai amti hini जों borok masaka chini BSF ni deputy commandant of no piaba BSF ni deputy commandant so gosena naya je yangte habuise manya hini chau chini yago video se tongo ngi tang khlainai se chini yago video se khlaijak tongo ang omono sunani musugo Tripura rajyoni itihaso omo haikhai kuno MLA sport visit thangai border thangai SDM no tlang sa saraka 70 বছর ইতিহাস সাসাকা সারে দাখুতে বহুকসং जों Tripura bagoi samung khlaina hini yapuri sei phaijak ang kuno rajniti bidya ang kuno rajniti bokhlaya agi just ang khorsa lawyer hisabe samung khlayo dofani bagai agi simipen samung khlayo ang ani pocket ni money bai thano jodi kini kuno Tripura kuno subaso khlaina nang kai ani pocket ni money no ang ani bagai khoros khlaya kare ani Tripura bagai ang agin simipen khlayo takokte boksong tei thinango bo thiyajak Tripura bagai samung khlai thangnai bini nongni bosakanggo ang sumai tangi sawo haise ang jodi kuno samung hamia khaiba tongkai norok ano direct sari ani phone number jotono suinarek di ang norok na ani phone number sarani musugo suinarek di open khlai di nongni mobile 87878647
81 abo ani number ang sak samung kaham tam hune ang bolai samani ko yak takhok te buhuk song गुबुननि लिडार्सफोरनाव थानानै मोसुंगो जे नरकबो जतन बोसोरखांगो आगै फायदि दफानि सामुं खायनायनि बागै जों दफानि बागै सामुं खालायखांखाय जिनि दफा फियक जागनाय गुबै सामुं खालायजानांनाय हायनो डायलग रिमाबा सिमिया गुबै बाय जों मा दंनाय हायसि जों नुखा गोबां मा बिसिरमै 70 बोसोरमै हास्तेव गोबां मा राजनीतिक बदल आसायखा गोबां मा राजनीतिक खालायखा फियाबा जिनि बुबाग्रा 184 जना बंश राजा जाय थांजा अ बंशरावनो केबो मोथांनानै बागै चेष्टा खालाया दिनै जों 2018 साल चंबाराव कप्लायंगै जों रहरजाका दिनै ओंखारनाबले महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट खोने खालायजाखोमों अ हास्तेव मानिक सरकार जुदि राजत्व खालायदोंखाय सियामखाय खोने खालायखामों महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट साले ताखुंते बुहुकसाव जिनि चाबबाय जिनि नाहार मुंबाय मासनामो फाइनाय 19 अगस्त 2020 नि सिमी सिनि महाराजा आसायमानि सालजा सरकारि छुट्टी माननाय खोदे खलायखामों राजा सरनचंग ताबो सरकारा आसु तमे ताखौ दा बुहुकसं राजानि काशाफान से बर काहामको सायमान्या राजानि थाइसाफोर जो काहामको से बरनि डायलग सफ्तामाना राजा कोन खायलांलिया राजा रंनि बागै तिब्रा सरक सेसंखा तिब्रा सरक अशिक्षित अंखा राजा र कोन खलायलांलिया आमावां बावनि डायलग जों जिनि बुबाग्रा संनो जों रेसपेक्ट खालायो हामजागो थिनांगो जिनि जे हुकुम मुकुमनो जे सिगबाना नायमानि आस्त बलमनो जे स्वामी विवेकानंद खायमानि आमारनो जों तुरुंतुरखाय जों मोथांनानै रिभाइभ खायनायनि बागै जों सामुंखाय दङ दाहकते बुहुकसं जोंनो नरकनि लगी नांगो नरकनि हामजाक मुं नांगो नरकनि लगी ग्रेमखाय जों मुंसाफाना खालायबानिया आं आनि कगना आसुं लगिना थांनिया दिनै जे फायनाय जतनना आनि खाकसां माते हामबायाफोर जे जों दिनै अजागा अमहायके कुथुमै मानमानि आबो जिनि महाराजनि अबदान जिनि बुबाग्रानि अबदान बग्रि हिंगाय दिनै अजागा अमहायके आसो बरक फाइया आबो जों जतन सायमानो आबोनि बागैनो बनो पाइफलाया हामबायाफोरै तैसा नरनो जतननो खाकसां माते हामबायाफोरै आनि क किसासे सामानि अरना पारि सिनाय जतन हामबाय खुलुमबायका